जोलोपा नमस्कार अजेको खोजन गुला सोच धावल छुआ दो मखा दो गुला जी फया वयो मखकी तो सफोयो विमोचन चिकी फेन्यु जा एजु जुन्ति वैक्सीन जुसाना वना उनीमार गाडी छैना थन्सना सुनो एजु नोआ सकिन मरु apa kono ki thao kono moruga fuksa apa gunungla au kitani kono martaga eja thoyu thos kaskan hetu samaro la chiki sapne thaya dila chiki chuk yatta la sa jeru jiu mawasa prati jinewata tau mawasa nepal bhasha tayari छ अथवा नेवार भाषा तयारी छ क्या नेवा भाषा तयारी छ उके प्रगति बारे तिमी यो को तिमी जनेगा थम निशा देखिका मेजो सँग पिङ किताब पिका गरे त्यसको बानाउ त्यसको जो मडो जाजुदो अथवा जो अनति विविध विषय न यो विषय वदो त्यसको बानाउ त्यसको थियो भाषा नवगत छ गुटो छ गुलियाउन गेजुल यादि प्रगति चाहिँ के हो अथवा अब न कुटयु खनौ या जोडे कुटो देउ छोज्यु पब्लिशरको पिकाको पब्लिशर एजो जी जी त्याको जिमसँग भन्छ अध्ययन याना जीव भाषी प्रगति गेजासन उक्नजासन नगरे या वक्त सिमी आफ्नो आवास न मस्योजी तो पिकाको राम्रो कुटयु छौ भाषा त ठकामा यथिन प्रचार्यमा यथिन ठिङ्की मारेका इनसे जाया मध्ये छौ तस्का बाला उ इरायो आ उचले बजल सम्भव न मन त जमछि ठेकेर जुल उ बखे भएको फेर दला जानी इयर लेटर दियो हवाई पत्र टीचर फ्यामिली टिकट माओ खाम त तमाओ उगिए तो खाम न उगी टिकट न उगी दु होला के न्याउदु दमक न्याउदु उगी चाहिँ गोगा जीव भाषा प्रचार या हुने बित्तिकै उहाँको विशेष पुरै आयो कसो बनाउँदा लासाले त्यसको बनाउँदा त पट्याब बुझेको यहाँ हो चाहे फुको कि थियो आफ्नो टाइपिया मलाई कि कविता नदु बाख्रो नदु चिजी रजो धाधामा हो सन्देश बिमा यामा हो फुको डोकी अयो किसिम हवाई पत्र त्यहाँ सबै दुखिया चाहिँ गयो पत्रिका पिकादेखि तर उके फाइदा छोडेर लाछन् होलाका ट्याङ्कल लाछ टिका दिनुभयो होला घोडा केन खास कि ग्राहक जात विश्लेषक इन्टा थिनी एजन दिगो छ त मिडियम छ माध्यम चाहिँ प्रचार या माध्यम गएको विषय जसुरी आउ त्यसका उया इलेज विषय यसले लोक साहित्य परिषद जिनिस संस्थाका दिनु वो संस्था छ पुरस्कार न विषय भाषा बाला पुरस्कार दियो का हेमराज हवा शेर्पार गरी छ पुरस्कार न दिएको छ गएका बिन्ता स्वता चिप्स तरवाला जाइना जोडहरू गाडे किन उता गएका बिन्ता आपा प्रेरणा बिना आपा ज्याजुलका उकिए कुटा न थौ सुन्ना पट्याबल कति सब पुरस्कार न बिया त ठुलो जाइएगा ल पट्याबल एजुमुरा ठिकी चाहिँ आयो घरि नेपाल भाषा साहित्य क्षेत्र विकास क्रमे जोहामुलो कथा चाहिँ जाइना जोपिएर वेकपी हजुर मेज बिनिम निम्तिपु ए ठुकीमा वेकपी सब कुराइ नजुन कि उकिवे आरारे तो कुराइ प्रकाश न प्याया जाउँदो अले त जीव सको कोष सको देर गाडियो गु बालगोपाल डाक्टर बालगोपाल मानव शास्त्र आटक प्यामोन्यु मानव शास्त्र नेपाली इतिहास नेपाली मेमे विभिन्न भाषाको यो कोडो इकी भाषी त कया मेमे विद्वान्त खासिना पिने वेपी विद्वान्त सजको मानव शास्त्री त एन्थ्रोपोलोजिस्ट कल्चरल एन्थ्रोपोलोजी कया एपी सोसियोलोजी कया एपी तर हिस्टोरियन त्यसमा त्यही हो किताब का मानव शास्त्री किताब का वो किताब इनसँग अंग्रेजी त्याते हो वया आधारे बालगोपाल डाक्टर बालगोपाल गुणगुट को छ जीवसको देर गाडियो थौ जन्मभूमि कर्मभूमि याउ ढेटियारि छ वकन थौ अनुभवी आधारे गु निदरल्यान्ड जुना किताब छिया दिला
वो अंग्रेजी भाषा चोया दियो वो अंग्रेजी भाषा चोया दियो रे व्याकरण चाहिँ थ महाभाषी प्रति त हेर्दैन मको महाभाषी माध्यम या उसियान अंग्रेजी माध्यम यद्दा लाछ नेवा भाइ प्रचार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र हुने अंग्रेजी भाषा यद्दा छ चा अंग्रेजी भाषा यद्दा छ अंग्रेजी जापान न पनि जापानी भाषा न याजिला रुसी भाषा न याजिला फ्रेन्च भाषा न इटाली भाषा न्याउ भाषा न उठा याजिला ए जुन चाहिँ आ जी उल अन्तर्राष्ट्रिय भाषा ए जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जो तस्कर बाला तस्कर जो आटक चाहिँ जीव भाषा साहित्य उनी जो मानव शास्त्र किताब चाहिँ म त्यहाँ बोल्ने विदेशले छोड्यो त्यो मेवा का उनी डिटेल छम अनिवार्य सकोइमा मने अनिवार्य छम चाहिँ रिसर्च स्कलर वो चाहिँ गतो किताब वो किताब न कुटै पाके बिउल तामरा कारण सम्पादन या टुपिका हुँदै एजोजी थौ गरी थम सिस अपर्ण मेजी तला युकिको सुरा बिउ ठाउँ ठासा दु देखि गए पछि त तर फिकी प्रकाशनीय क्षेत्र गुडी भाषा सन्दर्भ जाइना जो का गुडी भया जो का गुडी तारतम्य मिलाइना चुना फुके या फुक याओ यहाँ जो का तो कुटो यो न युकिको जेन्डो जो दिस थौ गरी हिदा कुटो थन जाओ पब्लिशर्स हाउस माने सपो पिकाउ छौ तस्क आवश्यक सब फिजिकल पिकाउ मखौ कि सम्पादन याओ चुकिउ यदे या हरेक किसिम याओ ठोंगदा हरेक किसिम जाया दियो छ चिकपिनी चाहिँ गुगा आबा जिउला मसिउला नेपाली न चाहिँ गछौ होस राइटिङ गाडी छौ या जो ठोंगरा ओला चाहिँ ठोक कमर्सियल बेसिस छ छ हुना जो कि नाना कमाइना छ धेमन एक कमाइना छ उयो ज्या गजौरा लाछ सु समस्या चाहिँ धेमन दु फुकन्दु तर उयो व्यवस्था मिलाएन किताब चाहिँ मखौ किताब पिका मखौ अझ अवस्था लापिने यो कोन नि त्यो मेटेरियल्स यो कोदो उपन्यास प्लट नदो बाखमान नदो उकि ज्ञान विज्ञानी खनदो इतिहास नदो फुकदो त्यो मला त्यो इले मरो उयो पर्यावरण negatif उयो एटमोस्फियर मरो अझ पिमोन त यो कोदो नि अझ पिमोन त तयारी वो घोषणा चाहिँ उता सम्पर्क त लाछ म होया ए वो अझ पिमोन त फुकता पेक या त हो सियो फन्मेस थाइ लगायो अनि इन्टरसट आया उता चोका ल किताब पिक्याबी मिया जग्गा चाहिँ कति उकि वनला मफ्ता मिया जग्गा चाहिँ छ छिया निवात का किताब बिना चाहिँ हो कृपा गरेर किताब जिता चाहिँ उकि मुपाजिया जी वो चुनमा का त जी बिना मिला जरा त आखिर खबर न मोर गली पर जिठा वनी अनुकूल मिला मजूर दे द्रबेन ठोंला ठों यातेसा छन त्याला वन त्यासा वनी मार गार्या थन वयाला ए जनि अति आइ पिन दुगा ओया टाइप टु कुटाउन गुया हो वो चाहिँ आबाद कि कुटाउ वो चाहिँ कमर्सियल दिफलेको कमायापति वाउन घोष राइटिङ थोजे घोष राइटिङ अझ कथामा देव कमायापति बति मक्की ठिकी प्रतिभा दुष्नाचो प्रतिभा अप्रतिशो खनमरिया छ प्रतिभा दयान चाहिँ का उता भोलि के मपो अझ चीज त भया छेछेङ गोया कुटाउन भुलि जाइना बियाइना जाछ थौ अझ पे कुटाउ उता हामी बिमल तामार का होएका श्रीमती मेज तामार कालिता यो के को सुगा चाहिँ को बिउ जु छ ए जन्ते ल मेउला अथवा समु किताब प्याउ गाडियो छ ओ के नेपाली नेवा अवसर जो दैव जुल उकि मध्ये चाहिँ अथवा आत्म वृत्तान्तले गाडी चिज न साता तरु न सुपचे न चाहिँ ठाउँ आत्म वृत्तान्त सुपच ओ सुपर गाडी चाहिँ अन्न सयु जिउ चाहिँ जाकियो सयु उयो न चाहिँ अब वापी मले वा चाहिँ गैना चाहिँ वा म बुयाई गैना चाहिँ वा तमजुयाई गैना वासै गजौ किसिम वासै ए यहाँ उयो फुक इतिहासलाई मलाई उइनाले पाखन्छ नि ए जन्ते अझ चाहिँ सुपैले बाखन रासियाले हिमनु त बाखन मर्ला यति यहाँ भएछ मानल भुइकी ढुङ्गला मानव भुइ ढुङ्गसे त उयो बाखन त इतिहासले त किसा चाहिँ गयो इतिहास त स्वयं म प्याजको गर्दा सक्य ठ इतिहास त जनि वे इतिहास त कया एन खनमर छिउ साहित्यले खनमर साहित्य रुग्यो गुबिया अपर्ण चाहिँ गोगा को किताब पिगा बिला उता चाहिँ हन अनुवाद यामेसन तस्का मेनितना उसिलि वे कन मेजु याना दिला अत्यन्त हन चाहिँ निवा भाषा न चाहिँ अनुवादिना खेवसन अनुवादिना बिला इसरमैया तरंग छिउ छि
जीव चाहिँ निवाते कपवाका निवाते yana महिला खेते सन निवाते गुजा गुजा पिले के करते गुरुगुले या पनि गुरुगुले सोउडु गजौडु का सिकमाल एजन्टी जीव अनुवाद साइट न यो माल अनुवाद साइट या गाडी नेपाली अनुवाद yana नभगा अंग्रेजी न अनुवाद या अंग्रेजी अनुवाद या कि विश्वभरिया फैले जो अझ यामा अझ दिनुया जो जुन्ती त्यो फुक प्रगति ठुली न छन् विद्वान त्यसमा थर कम्पाउन्ड फुक प्रगति फुक अनुभवी आधारे हरेक सेमेस्टर ठकायो प्रेरणा बिउ ठकायो भाषा साथै याथे त्यो भाषा महाभाषा याथे ठकामा याथे यामारेका त्यो प्रजा जो जुन्ती सदौ सभा वे मखौस तस्का नुवा मसिङ बाउ जियु अठौं ठनु होला उली मसे खन्यन्द उली मसे बालाउ खन्यन्द सकना नापला त फुकिया त एजन्टी अजिन खोला छ अब खोला माता छ आ आफ्नो खोला लामको आज सञ्चय होस् सेख चाहिँ सोन नम्बर एजसा सतानी र खोला जुनरा एजन्टी ठोयो गरी गुलिस्न नोन दिल र कपिना यो सुबा ठोचैको मेजर अपर नै पाके गुली ठोयो वे सपोयो बिमोसनि ज्याजुल वन छ तरंगा छिउ बालाउ ज्याजुल उकि मध्ये छौ तो सपो बिमोनो चिक्स मसिल मको वेकन थाल जिला जी थम अफ जाइना जुन आएर दा जिमे चाहिँ नेपाल भाषा एकाडेमी देखिरहेका खुब गावाजेगा छ डाक्टर मर ठेमरेको अठा अक्सा ठेमो यो मको सुनाना बिउ मको अरो बक्ता छिटेको या छिटिन्दा ग्वालिया मालेगा लखो रुपैयाँ दाम दिउ म हो राजदास वो मनुष्यले अट्याच होला त्यसका दानी हो त्यसका दानी एजो जुन्ती वेकन थाओ तर भाषा प्रेमी हो त्यो खोजेको प्रेम उकि मध्ये फ्यान हाबा उकुन्ती छनु जित थलो सभा जित थलो स्वास प बेलुकी वेकन थोर किवा थवा पुखली थमा देगा भएका थियो डेमरो अझ चाहिँ उपस्वास वजिदा चाहिँ सो देशा चाहिँ बेला आठौं हाना चाहिँ मसला बना बेला हाना वेकै भएका त चाहिँ तकुस्वा धै थन्दिन्छ ओ तकुस्वा माग या त आवेका त सुवा गेम बिया गेम मडावा सकमे धियाजी या सकमे त चाहिँ तस्का यहाँ चाहिँ बाला धै राजमती गन्दो यहाँ चाहिँ काम चाहिँ उठेको बाला वेकन थियादिको खुयु नेउ 60-70 उले किताब दिएको महाकवि गिरिजा प्रसाद खनाना दिल बाल गोपाली खनाना दिल अटेन्टु नगरपालिका हिन्न यसलाई नगरपालिका दो यहाँ नगरपालिका 70-80 गुल नगरपालिका दो हरेक नगरपालिका फते मानव शास्त्री तत्या मानव शास्त्र जाओ ठौ गाउँ ठौ लागा ठौ इलाका ठौ जिल्ला ठौ अञ्चल सपो चोसरा नेपाल तस्को तर धनेजी एकै धनेजी साहित्य छा कल्चर डाइभर्सिटी नेपाल छौको जग्गा संस्कृति मको विविध प्रकारकी संस्कृति जाति जनजातीय धर्म संस्कृति थ फुक दोजो हुन्थे ठुलै चाहिँ कि दुकी अपारका अझौली चाहिँ किताब प्याउ लाला छ कति राई लिम्बू हिमाल अत्यन्त ठारो निवाटे हो छौ निवाटे हो तो किताब एक सुझ्यो कि कल्चरल संस्कार बाला एज यु संस्कृति तस्का बाला थोड़ा सा चीज न थों सुझ्यो त यार त बाला त थोड़ा सा वे गर्न चाहिँ प्रमाण बिल होला थोड़ा जितन यार कुटन सो बिउ दुख वे गत आना चाहिँ तो सक्सियो न्य का मेवा का न्य का चाहिँ थौ काल मकाल थाहा जो नि एटा वे गर्न धन्यवाद हामीहरु सुखला सिक्ने चाहिँ ताउ इ का मुक्त होला सक्ना चाहिँ र छिउन्यो आबुया सुन्जी ठुल्या धया माभा जेजी माले गालटा तर छतख ठोजी या सचिद केना सचिद सुनाछौ आ वैशाख 30 गते होलकी सचिव छरक केनी छोरी छौ चिन्ता चाहिँ सुझ्या जुन्दा लासाने आ महाकवि च्यानल सुचेवा महाकवि खलजी छ महाकवि च्यारगाडी प्रणयानोगा सुङ महाकवि च्यारगा न्यू महाकवि च्यारुन थौ महाभाषा अछौ महाकवि चल गेम च्यारगाडी आ महाकवि च्या सुझ्याले मुजा भुनी मुसुवा खला मर्या जुन नेवाटे छ नेवाटे धवारो खला आव टोटा हर्सने थौ महाभा टोटा हमरा महाकवि च्या छ्याउ उपन्यास च्या छ्याउ एजा बिचारे म खोज्छु न लासाने त वंगु राष्ट्रिय जनगणना सक्षम नेवा तस सक्षम नेवाले सुन्याब नेवा न चाहिँ भ्याट गर्नु रिकर्ड गर्नु कल उके चाहिँ 33 point something तर आटको वो मुक्त 35 थिनको यी हिसाब
에지메 세네 페디스완 니바노 배토틀러 다사 아 디버슬리파 아니르리파 아굿 राष्ट्रिय जनगणना का हुई वो जनगणना का हुई वक्त आ सच्ची में निवाले निवाते सब पी में निवाना चाहिए को पैट वाटर का थे नियन मल ला सके तो दुख जी चीता और तो हमें डिपो वो जनसंख्या कई मिले ना नियम ठनर का थे खुई में ठन नहीं ए ठेका इकल ला सा संस्कृत भाषा थे वो पाली भाषा संस्कृत भाषा थे वो है का दक्षिण पुरानो उयां कोई चाहिँ पाली भाषा जो संस्कृत लिखोए युगा भगवान बुद्ध धर्म प्रचार या भाषा वो संस्कृत भाषा देऊ न भगवान बुद्ध धर्म प्रचार या तो पाली भाषा न थो मृत भाषा डेड ल्याङ्ग्वेज सक्षण डेड ल्याङ्ग्वेज दायो चा शास्त्र न द गुली दु ज्ञान गुनी खनन्दु दर्शन खनन्दु सारा एको त्यहाँ त ठामलेको सपोर्ट अखो बोला गोलचाले चाहिँ संस्कृत भाषा लाबिन मरो शिवसेना रहेगी रेडियो नेपाल 5 मिनट का संस्कृत खबर बिउडा जबरदस्ती बिकाता हो खल आवला बरु छेउना कला न खला मला हो संस्कृत क्या मत अब खमला हो भोगिमला संस्कृत भाषा बोल्छ थाम हो ओलो भाषा गति जो छ दो नेवा भाषा गति जो लागा छ नेवा त हो सिक्क थियो कमाइला अरबपटि करबड एकैका जोसा न एकै भूमिले एकै समृद्ध या महासमृद्ध जोसा न उयो आइडेन्टिटी उयो पहिचान उयो मसिका महाभारत मुद्दा डाला छावा नेवारे महाभारत मरु वो डेड लैंग्वेज छ अठोकने वेल साल जी लचिन दबा रान खले आज गुस्सा खमलाओ नेवाभारी खयमलाओ ओला थासा न चाहिँ मस्त नपजेको नेवासा खला मामो नेवा बस्कलामा फुक परिवार फुक नेवाभा अगर किन राई लिबुटेउ न वेल सवाल इन त थोत आपत एजो जुन छि निवाते गाउँमा जब निवाते होला खय मन त फुक्का चाहिँ नेपाली भाइलाई दिन्छ ल बस सिक्किममा गु आठौं करे छ क्रान्ति होला छ मुभमेन्ट होला निवा अवस्था निवा आक्रो निवा लिपिएस चिटिस्पे निवा अवस्था निवा लिपिएस सेनि सेक्युर गाइन होला अलो मुभमेन्ट होला इन्टाल सरकार हो त ठुन्डासिया मुझे त फासी त बचाएमा रसियामा गया हो या इमे थेउना बिल छेना बिल बुना बियो जो हुन्छ अहिले चिस्टेमा थन्चपी मरे लिपिजको लिपियोजको प्रचार नाजी लिपि चाहिँ चिठीले मज आइम त लिपसेन सेका यासेन लिपियन सेवा लिपिया या मार गाडी अरो तको भाव ला होला इन्ठाला भाषा न तस्को एजो उजको मको टिटिरिटी बाजा बिजा थाउ यहाँ त्यहाँ या छुला फोन मेबी हालिन फुक सिक्किमे छौ मुभमेन्ट हो यात्र फास्यो को अनुकरण यामा अवस्था होला ले सरकार न भइ त राष्ट्रिय भाषा थौ राष्ट्र भाषा कथा अपने आउ जो ओ छौ तस्को बाल आउ त वे टाल किसा उयासन जिमेजी मकला दिस छिउ चाहिँ गोगा अछिकिन थाबा कम्बर होला ओ बाध्यता छ सरकार 2047 साल जनआन्दोलनले जिता पिता तयरुको फाँस 2062 साल 22 साल पिता तयरुको फाँसी त हया हन चाहिँ गो पुनर् प्रजातन्त्र हया 2047 साल संविधान देखिए नि वो पिता तयरुको फाँसी त ढासन पिया राष्ट्रिय भाषाका घोषणा हैन संविधान चलेको अनि नेवातेको मको फुक्कु सित न उही फाँसी त राष्ट्रिय सम्मान बेला उही प्रयास त नेवाते पाके होको ए या ढुङ्गा इन्ट हन अनोया शिक्षा संस्कृति ठुलठुल उन्नति या ठ्याठ्याहरुका प्रोभिजनल बेलगा तर विधानहरुको बिहान चाहिँ शिक्षा दिवा केन्द्रीय खर्च मया सरकार छौ स्कुलले देगा म छौ स्कुलले त छौ सहायता म अलग न जोनी अथे जोनी आयो चाहिँ गो नो संविधान हैन राष्ट्रिय भाषाले ज्या छ त राष्ट्रिय भाषा नाम चाहिँ गठन छिप्यो त नेवाते नि छियाउ त गति आउ त होला मरो धाबो गुले ज्या छ त गुरु यहाँ भंगा त यहाँ त उले बाहेक सरकार प्लान देगा प्रपोजल देगा उता देगा ठिटा ठकामा यामा देगा सपोपिका होला मरो ए जोन्ति ओ कि संविधान ब्याजन संविधान त या त हो त झिरगा त या मगा किसा थपिस यामा ओ या म फोजो जोन्ति त मामो पिसन त मस्ते त प्रतिस्पर्धा खेबा बंकी बिना प सेही बिना प छमा जोन्ति कर का ब चाहिँ खेबा सेना छ स्कुल बुनिमा स्कुल मरो जोन्ति कर का बयना छ न छोने सौ जगत सुन्दर बनेको थियो ओ जन जगत सुन्दर बनेको थिएन जापानी त हो कृपा देका त हो जापान जस्तो ओली बजेट बगेछ जगत सुन्दर बनेको थियो हेर्न दैबको जगत सुन्दरी तल चाहिँ गयो पञ्चायत काले सक्लै मनुटा त चाहिँ गयो सटा नगरपालिका उठे सटा खोपा
जगत सुंदर कार्यमा मावस आँखा बोकी बाधामा स्ट्याच्यु देखि तयार हो उयो टाइममा सूर्यबहादुर जी चाहिँ प्रधानमन्त्री उठायो गृहमन्त्री चाहिँ जोगमेर श्रेष्ठ सकैमा जोगमेर श्रेष्ठ सक्ना हुना जिम्मे होना गोरा खोना छमरो जगत सुन्दरी त गनिएको बेपत्ता ओलो निवाता जग्गा यहाँ छ गृहमन्त्री जी आज जोगमेर सकवा कम जोगमेर खोपियो चाहिँ दाखुली वो स्ट्याच्यु तेवरका नगरपालिका पास जाता हो पास है मतलब दीपतिन वो या वो आतिन तो दीपाला पुनः जागरण जिसे ना प्रजातंत्र जिसे ना वो विश्वास को लगा मुझे ना हसन से अलाना और जगत सुंदरी से तो और न्यू आते जाना से गृह मंत्री टाइम है आते जुला और थोड़ा कोई ये को डर से कितना कंकना जान लाओ खाए मुक्ता न्याउजी में थोड़ी तो सब तो उसका बालटा चिकने सकने झाला चिकने फटे सोने किताब टकिया बिया दिल्ला लासा प्याओ किताब प्याओ न बांधे हला ठोकने न्याय मल्ला मिसो ये सोसा पुलिमाली पेशा पुलिमाली अथवा बच्ची हाफ वाला लेता गुटा गुला आउट थे गुन बिया तो वाला वो अथवा क्या तो सौ किताब जना लासा उपहार से जो ने थोड़ा खुलते के ना भी साथ धन्यवाद गुली सबु प्याया तो वो सबु जगह जना बिया तो सन जय जी मा वो चाहिँ या मफ्तर लासो तस्का फसाली जिउ पाएला यस मृत भाषा यो लक्षण गु या चौधो वो स्वयं वाली मार्गारी हो जो ठाउँ आकांक्षाका जय माला शुभ